мне не понравилось, потому что, ну да, ничего нет, не существует вне языка. Это тема, которую подняли, не знаю, в 60-х или в 70-х годах. Что еще она там говорила? Ну, в общем, это такой был, наверное, может, это хорошо, что это был такой наивный подход на проблемы, которые обсуждаются в философии и много где в академии, вот, но может быть, в общем, могло бы быть, наверное, хорошо, но было не очень хорошо, вот, и я прочитала еще в аннотации, что это там поднимается вопрос, можно ли быть одновременно красивой и умной. И мне кажется, что это вопрос на уровне журнала «Космополитен». Вы понимаете, тоже по-русски, да? Вот. Ну и, конечно, отчуждение через фотообраз, это всегда интересно. Вот. Но немножко было похоже на фильм «Фотоувеличение». Вот так. Наверное, все. Barrier, and even the English parts were kind of hard to understand, so to relate to that part of it was difficult, and what comes across is not that much, I'm afraid. It's, I wonder about the whole setup, making it so hard even to look at the thing from a visual point of view. And of course, all this is on purpose, probably, but I wonder what this, if it's really successful in what you want to bring across. Jeigu rimtai kalbėti, tai man pati idėja labai patiko. Ir jeigu žiūrėti, tai truputį plačiau ir daugiau iš tokios techninės pasirengimo pusės ir viso kito, tai galima labai gražiai išvystyti iki to, kad tiesiog žmogus darantis judesį reflektuoja tai, kas jau vyksta viduje. Tai iš dalies primena dabar performances, kažkur tai pradėkim nuo happeningų, ten living teatro ir baigiančio paskutiniais Abramovič ir visais kitais. Tai aš manau, kad tai yra visai įdomu ir iš to galima būtų padaryti. O man kur man tai patiko, kad psichologinė prasme tu tiesiog išreiškia tas mintis, kurios to atsiranda. Ir, pavyzdžiui, tie nutraukimai, pakalbėjimai, stimulai režisierės, jie grąžina atgal aktoriui tą sąmonės srautą. Bet kur įdomu yra, ar judesys nemaišo man mąstyti? Vienas klausimas. Ir antras klausimas yra, ar mano mąstymas nemaišo mano judesiu. Ir žmonės labai dažnai susiduria su tą problemą, kad liktai norėtum daryti vieną, bet pagalvoji kažką tai kitą ir sustabdai.